Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net footage. Ordar mapi. Minwan ra mangi hakerdog ying jongpi. Ka Henyo Trap Integrated Territorial Organization aga arpuhun riutrik ubanay naitung arajar arpuway kala dawa yung Meghalaya State Pollution Control Board bagaday ban khang tala mardor hapo khat sansngi ya ki karkhana kok ki bashushna bean ha East Jentia Hills District. Kani kajing aipor jong kaseng kalong hadin kajing ikendo ya member secretary jong Meghalaya State Pollution Control Board uba WR Kharkrang pada kaju kapor kaseng kala berngamru balada ka Meghalaya State Pollution Control Board kampun orlong ye kani kajing dawa hapo khat sansngi nakaliang jong kaseng kan salaj ban khang talahi dalade. Hadin mangila ajing thok sarkar jala bat kajing budin jungi te mensyam tiyo kalau mi ko order na audisi jong East Giant Hills notice ban anom ailat chu yakiniki karkhana bi ain bikin yai peteng ya jing terekam joki ti hadin nang ta mata kesngi wan ai sindan ka ultimatum ya gani ka State Pollution Control Board ban lek buat halo kani ai por sansngi ya ka Meghalaya State Pollution Control Board ban khangno yakiniki coke factory bi ain kibala pen jat ya kamariang Om gi sempet hamari yang henry agak cukup baru ki ya ilain ya ki bor jong ain nadu ka Meghalaya Pollution Control Board nadu ka District Council ki Forest Department umta terter te hadin bangila wat ki bat benya halor ke jingwan kini ki coke factory sini spok ke jela jongi ngisem ngilap ngisem ba kidai kini ki jo ki coke factory ki bala syakbe napo Changlang District jong Arunachal Pradesh kidai ki jo ki beriu ki try hadin bekila syakbe syak dismantle napo Changlang District jong Arunachal Pradesh ki wan ban sedap ki wan ban penbit ya ki beriu jongi da ke ba suai kita ke bai benemi supun syak kerteng de ki try jela jongi ki ban penjot ya kamariang ti ngimban se habal lada ngamar ngis ngotu syai ba ki try muluk kimyo tangi taki bai commission andai terahi ko penyaji kini baru kini ko factory dai kibar diberi benar. Jadi halor kini kenobren ni yeng bat ya budin bat lada Meghalaya State Pollution Control Board kam la ban khang no ikini ki coke factory ngimman se ban ya da koi bat lenti hadu banda poi ban hadu ban ni la ban khang krep sendan ikini ki karkhana bi ain ko ga jelas ni Abi dai kat kum kato kam dai ko order kadai ko notice ka ba kren ba kimla ban operate claim da yo ya kataga CTO consent to operate te ngila ai ku blai ru ya ka Meghalaya State Pollution Control Board ba ya ka Environment Committee jong kan assembly bakila simkha hadin mengila ujor kila akhir kindala akhir ba hadin bangai kran padi ba karkrang mentan ila kran be ko ba sai yong ba hadu menta badai ki kindai ki illegal pi kimdai ki legal kitu ki bayo ya CTO CTE kini kidai ki illegal kamut tangha thop kerteng ru jinjar bon wadi kini ki try ta kidang she penlang ne ya kita ki kot kisla ki bayo naka ilaka jong daloi ta menta ki kini meneru kidang lech tai bat kidang lech check kidang survey bat ngila kelilu haju ya kata ko por ki khatsan tali ki kok la da phimau hapo chalang ya gitu ki ai order ban shut down ban closure kila ada closure natif tak ban dismantle henry ka bas ngulung long hadu menta 4 dismantle hadu paka MSPCB nak lian jungi ki ai nak ka court case ki hang ne da ka baong ba ngin ai ultimatum kumbasan sngi la da ka MSPCB kam sim any action any initiative ta henry ngin la poi ban ngin la pe ji ki court case la ki bobiang bagi la pen ina kaliang ko jongki te ya ka ultimatum ngin apswa hadin ka report nang ne kumba khat san sngi te lada kam la le ye lada maki kim khang ye ka ki illegal ko ngem ban singin wan khang tala ye ka ne ka MSPCB ka ba ausnem arjar ausnem khat ndai spak ndai dosan arpo patrik Julai hapo ka jingalam u doktor dan Didi Lapang ko chief minister ila constitute ya committee ka ba kata komite ka single window agency ti hak tu ki por ka sarkar ka situng chairman jongga kata ka single window agency da ki chief secretary
Henry kebab ipla hakani ke sarkar kebab mentang chairman jong single window agency de chief minister hidaladi di nakaling jongi ni dawar ko jok por sarkar ban scrap yo ni single window agency lani ban constitute no dagawe committee nang ba ki bukan ki karkhana ki kinu ki project ki bawan ban invest ha jela jongi kinlong ki ba shai bat kinlong ki ba katkum ga an nomor ba ni ba dari pai gini kok factory sport design hills pas sport west castles nyelap ba kiyo tangi kata ke single window clearance handrai ki klem yo pat ki kot ki NOC na ki department of prepare na do district council na ki forest department handai ki shu ya like ya ki board kini department prepare pada pe ban issue ya kini NOC ya ni clearance hagi jingi debut ki karkhana joki tu wong un verify maki ki hablek as per law ngirung ingin lek ka an jong terlada hadian bakat tu la ingi la bu ya kato ka non cooperation movement ko government ka balai pos ni kato la kot bat nila yo ru ka jubab ya halor kato bagi ke la pha her wot ke la pha le kat kum ka an ka kanon tangina kalian jong ngiru ba ngipa ban ai ko bai ka message syaka bri pat syaka alaka setengah ba pat ba bakini ki bawan set up ikani ko illegal coke factory hapo alaka setengah bchiki bai kidi ki ju hi ki brio ki bla syabe na po changlang arunachal kidai ki ju hi ki bale benemi tangi kentu ba kini ki pa jung la kami pa ba be kini ki brio beri kini ki long ki babi an khnang ba kami mariang kanda haba u chief minister ula dei lupa ku pa jungi kini ki ni dekhar ki bi lane kita ki non tribal lane kita ki bowan snai ki illegal setup maki kidai ki nong bat bor ya kami mariang lada u pa mle e basa riap ku kami lane ki sa bat bor ni ku ki kon samlangi hapan sim action of law kan tangi tai kenten message ka lekas setengah ba kendit no yo poi ba phi phinam la ban ring siam ngin salong kum balong ga delhi bangi hap thiet